non political organization by Luar Jizak Sini Maharajani Bishikui Ozaga ang khorsa rajniti ni adong ngai phaya ang khorsa lawyer ngai phayo aboni bagai sing agi risate na ngai kirio lachio tam himale risate ka angai ebo kirigia risashona ni bo kirigia je sini diprashna dofaro asif khaye jeng jotona thansang tangkhanu tungda khani tunikai belai khano khakamo khao dukho nango mokol tu mukti yona nai hase amti khai rajniti ta thangjak sidi amti khai rajniti ta thangjak sidi जों citizenship amendment bill to oppose khayo tabo sara bharatbhorsho horsun sajak kono party gathering ya jiniaro tibraha tibrasani gathering abasi haibana semua tibrasa bo haro gotongoi bo birman majagai tini sumsoba khaini nangka abri itihas bisa muitoba khaini tani khangke jeto phajin jati itihas saya saimanya bola protection khaimaya preservation khaimaya respect nona diria adopa worldwide misi kemangi mathangu sang sini history no tini makathang toroko boram roko amne sang mathangai tewasa tisanai amsi sini smart amne bagai tini ni je sang history or history no sang buskango tuigi ni sini sobani phan abai ni sang sobano kaplaibu khainai tao khaini kisi sa muito khainai India was UPA government Congress सरकार ने नेतृत्व और तिब्राहा लाखों लाखों बांग्लादेशी इनके कई माया सेकंड के कई माया एवरे मंत्री के माया रिफ्यूजी जरी रिफ्यूजी खाने रिलीफ फंड रिलीफ के मौसी मात होना है अब के कॉन्स्टिट्यूशन अब के आइन इनके लाइसेंस है इनके